Lesifi sakakhuphuka ke namhla ke bekade sihlanganiswe ngiso kwesikhwama sakanhlanyelo fund lapho khona bebakade ke bacela lona ke litiko la kaSelco ukuthi lide ke litawufundisa lesifi ukuthi ingabeketi imali kufuna ke baphathe njani uma ke sibatholile kuso lesikhwama sakanhlanyelo fund kanti lesifi ke siyacelwa ukuthi uma ke sesiwacala ke amabhizinisi siwacala ke amabhizinisi atakhona ukuthi ke alethe yona ke inzuzo. Umnumzane Dlamini ochamuka khona ke kanhlanyelo fund ubesiwe kasichazela ukuthi ingabemba mambamba umuntu ke lo kanjani lokhona ukuthi ke athole sona ke lesikhwama ke sangahlanyelo fund. Isita bonke bosomabhizinisi kangwane labancane. Kuthi ngumuphi umsebenzi owentako ngaphandle kumbe namethosheni kwanyalo nje sineclass ngale bafundiswa ngisetho ukuthi amabhizinisi baphathe kanjani. Sisameleke lihhovisi ke selitanabo laba lebaphumelele tabanika emaphepha lisayini. Umhlonisha ke wasemkhiweni ubesika sikhuthatha sona kulesifi sakakhuphuka ukuthi uma ke sibalitholile ke lelisito la kanhlanyelo fund bene ke siqiniseke ukuthi bayiletha ke le mali bonke kuthi ke lesikhwama sitakwati ukuthi siqhubeke sithe ke nalabanye. Kuhambele kahle ngekuthi labanye bebaboleke le mali kanhlanyelo fund bakhona kuyibuyisa ukuze batokhona aphinda basitakale labanye ngoba umgomo wayo vele usho njalo ukuthi mangabe kukhona longayilethi le mali kulebe bayibolekile nencebeni ngi20 bese munye wena akasayilethi vele senibulele bonke labanye abantu ukuthi utawuboleka until ayilethe nalo munye sithi ke siyabonga lesikhwama sakanhlanyelo fund sisibonga kakhulu ekutheneni singisona sikhwama lesibona ukuthi silula kutholakala emaswati asifuna ngoba namaswati lamancane langanalutho langakhona ukwenza business plan boyinini akafuni lokuningi inhlanyelo fund uyatitela lamakhasi sikwangathi ikhwamatonge dingeta lamakhati bukela abantu lele bafuna ukwenela amaphupho abo. Kanti ke kulesifi kubonakele ukuthi bomake bebakade ke babaningi nje impela lokhombisaka ukuthi bomake bene konke kusemandleni ukuthi bathukulule wona ke umnotho welive laseSwatini. Etindzabeni emsakato iMaswati channel ngingeri Carlos na Justice Dlamini sika khuphuka.